kakak tua. Assalamualaikum, Ma. Mana sih ya? Iya, Ayang. Kita foto yang lagi kamera. Aduh, Cuneng. Cuneng. Wow, wow, wow. Oh, balonnya saat. Mama, bawa apa itu teh? Ada dua. Ada dua nih lagi silaturahmi ke rumahnya Uku ya. Oke. Nasi kudu nama. Yo, cakep panggilan mama beseta. Restoran anak, dari mana? Jadi pingsan, Mak. Dah ais banget ya, payunan jalan satu. Mau jalan satu. Paling kiri. Nggak pakai sendal. Iya tadi kayak Boim. Kakak tua. Wow, kakak tua. Cuneng. Cuneng haus. Aduh. Neng Jia teh haus, haus. Di bumi saha ieu? Di bumi heeh. Bibirnya kaki tuh ke tempat. Itu namanya juga foto. Kak. Enggak. Gagat pengen gitu. Enggak bisa. Mun jika pateuh. Jalan anak.